mu isi y'ubu tugezemo ibyaha bikorerwa kuri murandasi cyangwa se ku muyoboro wa interineti biri kugenda byongera uko bukeye n'uko bwije. Abenshi haba mu gihugu cya Nigeria uri gusanga abasikama bagiye batandukanye, aho bagenda bagashuka abantu bakoresha umuyoboro wa interineti, imbuga zigiye zitandukanye z'ikoranabuhanga, bakabasha kuba bakwiba amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'Amerika. Muri aka kanya rero tugiye kuba twareba umugabo we wabashe kuba yakwa amamiliyoni n'amamiliyoni yifashishije uburyo bwo guhakinga cyangwa se bwo kwinjirira ibigo bishinzwe imari mu bihugu bya Amerika bigiye bitandukanye, akabasha kuba yabyiba amafaranga atagira ingano abarirwa mu kayabo k'amamiliyoni y'amadolari y'Amerika. Uyu mugabo igitangaje ni umugabo uturuka mu gihugu cya Afurika. Biragoye kubona umunyafurika winjira systeme y'abanyamerika. Nk'uko mubizi, abanyamerika bafite systeme ihambaye y'umutekano, icunga umutekano ku rwego rw'isi, nibo bambere, dore ko bafite tekinoloji ihambaye y'umutekano. Uyu munyafurika we yakoze ibintu twavuga ko bitazigera byibagirana kandi ibintu bidashoboka, kuba yarinjiriye banki zirenga 200 akaziba amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari, akabasha kuba yafashisha abana bakiri batonya bari bari kwicwa n'inzara mu gihugu cya Palestine. Uyu nubwo abahaka abenshi bakoresha amafaranga ku bw'inyungu zabo, bakabasha kuba bakwinjira systeme runaka bakiba amafaranga bashaka kugira ngo binezeze bashimisha umutima nama wabo. Gusa uyu we ikintu yakoze, uyu muhaka, niyo mpamvu nabashe kuba namugarukaho, yabashe kuba yakwiba amamiliyoni n'amamiliyoni muri banki zigiye zitandukanye za Amerika zirenga 200. Amafaranga yose akuyemo ukangana yose yabashe kuba yakwiba mu izi banki, abashe kuba yazifashisha abana bakiri bato ndetse n'abantu muri rusange baturuka mu gihugu cya Palestine. Aba bana ndetse n'aba bantu bakuze bari bari kwicwa n'inzara, bari mu gihe gito, bari mu gihe kibi, niko navuga. Gusa yaje gutabara, yabatabaye mu rwego rw'ibanze, yabatabaye mu buryo mbese umeze neza nk'umuntu ufite umutima wa kimuntu. Niyo mpamvu muri aka kanya twabashe kuba twamugarukaho, kuko atandukanye n'abandi bahaka babashije kuba baba ku isi yose. Amafaranga yose yakuye mu icyo gikorwa cyo guhakinga cyangwa se cyo kwinjira systeme zigiye zitandukanye z'umutekano, yazifashishije abana b'abakene bo muri Palestine. Muri aka kanya reka tumugarukeho, tugaruke ku mateka ye, tubashe kuba twareba se ni muntu ki yabashe kuba yabigeraho ute, ese ni gute yabasha kuba yakwinjira systeme y'umutekano ya sosiyete ishinzwe imari mu gihugu cya Amerika. Ni ibintu bidasanzwe kubona umunyafurika ubashe kuba yakwinjira izo sosiyete zo mu gihugu cya Amerika, kuko Amerika nk'uko mubizi ifite tekinoloji ihambaye irenze y'abirabura. Niyo mpamvu muri aka kanya rero tugiye kuba twagaruka kuri Hamza Bandlag, turebe ati ni muntu ki, ese yabashe kuba yabigeraho ute. Mbere yuko dukomeza, ndabasa inkunga ya subscribe kugira tujye tubana 5 kuri 5 umunsi tubashiriyeho video ujye ubasha kuba wayibona mu bambere. Kandi imba dukora ibiganiro dukora, imba ubasha kuba wabikunda, wadusigira like kuri ntunza, nanone ukatwandikira ubutumwa bugufi muri comment, ubundi tukabana 5 kuri 5. Iyo twa-uploadinze video ukajya ubikibona ukajya ubibona mu bambere. Uyu muhaka rero bamwita Hamza Bandlag, akaba yaravutse mu 1948, akaba rero yaravukiye mu gace ka Titizoua gaherereye muri Algeria. Uyu Hamza Bandlag akaba yarishwe amazina agiye atandukanye mu gihe muri systeme yo kuba yahakinga, igihe yakoraga ibyo bikorwa byo kwinjira systeme y'umutekano ya Amerika, yiyise BX1. Gusa abandi bantu babashe kuba bamwihimba izina ryitwa Smile Hacker. Turaza kubireba aho iri zina Smile Hacker ryaturutse. Gusa mukurikirana iki kiganiro bisaba kuba wakirangiza kugira usobanukirwe n'uyu muhaka. Uyu rero Hamza Bandlag cyangwa se umwite Smile Hacker cyangwa se nanone umwite BX1 nkuko yajaga kuba yabyiyita, yize muri University of Science and Technology iherereye muri Bonnet Haoul Bouamediene. Akaba mu busanzwe akirangiza kwiga kaminuza
yari asanzwe akora akazi kwa computer engineer, yari computer engineer, umuhanga mu bijyanye na mudasobwa. Akaba nanone nyuma na nyuma yari afite impano yo guhakinga cyangwa se yo kwinjirira sosiyete runaka akayiha amamiliyoni n'amamiliyoni. Ibi kubera iki cyaha yabashe kuba yakora cyo kwiba banki zigiye zitandukanye zisaga 200 z'abanyamerika, aziba amamiliyoni arenga 400 y'amadolari mu gihugu cya Amerika. Byatumye igipolisi mpuzamahanga cya Interpol ndetse na FBI kimushira kuri liste y'abahaka 10 bashakisha kurusha abandi ku isi yose. Ibi rero bamushakishije igihe kingana n'imyaka 5 batari bamufata, bamwirukagaho bava mu mujyi umwe bakajya mu wundi, bakazenguruka ibihugu byose bikuye Afrika, yo muri Afrika gusa ntago babashe kuba bamufata. Gusa nyuma na nyuma nubwo yaje gufatwa, turaza kureba nabwo uburyo yaje gufatwa. Uyu rero Hamza Bandlaj yabashe kuba yakwinjira systeme y'umutekano ya Amerika ndetse no muri Europe mu buryo butandukanye. Gusa yakoresheje computer virus yitwa Spybonnet, aho yabashe kuba yakwinjira muri systeme z'umutekano, nubwo ni muri mudasobwa zirenga miliyoni 60, ubwo yabashe kuba yakwanduza cyangwa se iyi virusi yakwanduza izo computer zirenga miliyoni 60, abasha kuba yakwibamo amakuru y'ibanga yo kubasha kuba yamuganisha mu kuba yabikuza amafaranga y'abandi cyangwa se yakwiyoherereza ayo mafaranga mu buryo navuga mu buryo bwarushe. Iyi rero iyi computer virus yitwa Spybonnet yabashe kuba yakorwa n'umugabo w'Umurusiya witwa Alexander Andreevich Banin, cyangwa se uwamenyekanye ku izina rya Gribudmon. Akaba yarayikoze mu buryo bwo kugira ngo abashe kuba yakwinjira systeme ibika amakuru agiye atandukanye akoresheje mu buryo bwo kuba yakwanduza computer. Uyu rero uyu Hamza Bandlaj bamaze imyaka ingahe 5 bamuhiga, yabashe kuba yafatwa kuri tariki 7 z'ukwa mbere muri 2013 n'igipolisi cya Thai. Baje kumufata, baje kumuhagarikira muri Bangkok. Icyo gihe yaragerageza kuva muri Bangkok yambukiranya Malaysia ajya muri Egypt. Aha rero bakimara kumufata, ikintu yari kumwe n'umuryango we, umuryango we n'umwana n'umugore we, bakimara kumufata urugendo rwo kujya muri Egypt rwe rumeze nkaho rurangiye kuri we. Abana be ndetse n'umuryango we muri rusange bahise bambukiranya uyu mupaka barakomeza. Gusa yahise abasezera nyuma yo gufatwa. Icyamuranze kugira ngo iri zina Smile Haka nkuko twabivuze hejuru ribashe kuba yamufata muri interview. Urabizi iyo bamaze gufata umuntu nk'uyu wakoze ibintu bitazigira byibagirana, umuntu wakoze ibintu bidasanzwe, abanyamakuru bo bari benshi mu fatwa ryiwe. Ikintu yagaragaye amafoto yose ndetse ni interview zose babashe kuba bamukorera, bamufata yagaragaraga ari guseka, nubwo yari yambaye amapingu ku kuboko ku maboko, yagaragaye ari guseka, mbese ameze nkaho nta kintu kimushinja icyaha. Dore ko mwibuke ko amafaranga yose yari yarafashe, yari yaribye, niko navuga, akoresheje mu buryo bwa hacking. Yayafashisha abana bayo bakene bo mu gihugu cya Palestine. Uyu niwe muhaka wakoze ibintu navuga by'agaciro muri aka kanya dufatiraho icyitegererezo. Uyu rero Hamza Bandlaj mu mateka ya Afrika niwe muhaka wabashe kuba yabica bigacika akagera kuri urwego. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye byabashe kuba byatangaza ko uyu Hamza Bandlaj nyuma yo kuba yafatwa yakatiwe uzwo gupfa. Gusa muri aka kanya amakuru ahari nuko Hamza Bandlaj afungiwe muri gereza imwe ishinzwe umutekano mu gihugu cya Amerika. Uyu Hamza Bandlaj yakoze ibintu bitazigira byibagirana hano ku isi yose. Niyo mpamvu uyu munsi twabashe kuba twamugarukaho kuba yarabashe kuba yakwiba banki zirenga 200 mu gihugu cya Amerika. Ni ibintu bitazakwiwa n'umuntu uwo ari we wese, dore ko yabashe kuba yabikora mu myaka
itambutse. Mu baryohewe n'iki kiganiro nabasabaga subscribe, share and comment kugira tujye tubana gatanu kuri gatanu.